Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana 3 okusiima Mukama ahabw'emigisha ye yoona. Zaaburi ya Dawudi. Singiza Mukama iwe magara ganje, na byona ebiro muri inye bisingiza izina rye ririkwera. Singiza Mukama iwe magara ganje, kandi oteebwe ebirungi byona ebi yakukoriire. Niwe asaasira eby'okutahikirira byawe byona, akakiza endwara zawe zoona, akacungura amagara gawe ngu gareke kwerekyerera, akakujweka embabazi n'okusaasirwa nk'ekirunga, akakuhaazya ebirungi ng'obusigazi bwawe bugaruke busya nk'empungu. Mukama akora eby'okwishikirira, boona abarikubonabonesibwa abakorera eby'oburyo. Akamanyisa Musa emitwarize ye, n'Abisirayiri yabooreka ebi yakozere. Mukama n'omunyambabazi kandi omusaasizi, tarahuka kuguubwa kubi kureka agire okusaasira kwingi. Tariguma naahana obutoosha n'obukwakuba okugumana ekiniga ebiro byona. Tatugira nk'ebi byito okubiri n'obukwakuba okutuzimurira kw'okutahikirira kwito okukuri. Ahakuba nk'iguru okurira ahaiguru munonga okuruga ahansi, n'embabazi ezagirira abari kumutiina niko ziri nyingi. Nk'oburu rwa izooba oku eri hare n'oburengye rwa izooba, niko atwire atyo hare eby'okushiisha byaitu. Nka ishe w'abaana oku asaasira abaana be, niko Mukama asaasira abari kumutiina, ahakuba naamanya obuhangwa bwaitu naayijukya kuturi omu cuucu. Eby'omuntu ebiro bye biri nk'obunyansi, abagye nk'ekirabyo ky'omwishwa, ahakuba omuyaga kugukihuuha kihwaho, omwanya gwakyo gusigara gutakikimanya. Konka embabazi za Mukama ziguma aha bari kumutiina okwihiiraniira, okwisya obusinge bwona, n'okwishikirira kwe kuhika aha biijukuru, aha barinda endagaano ye, bakiijuka ebiragiro bye bakabyorobera. Mukama akahamya ekitebe kye eky'obukama omu iguru, n'obukama bwe butegyeka byona. Musingize Mukama, imwe bamalayika be, imwe amamanzi g'amaani, abarikukora ebi yaragiire, mukahurira iraka ry'ekigambo kye. Musingize Mukama, imwe amahege goona, abaheereza be abakora ebi yakunda. Musingize Mukama, imwe emirimo ye yoona omu myanya yoona eyari kutegeka. Singiza Mukama, iwe magara ganje.